Pe telefou pe matua. Pe fatau wa pe millionaire. O le wala au lea alu tato ni faola. A fai wa e mapatia. Sau ia te. O le wala au o lo fai loai. Le ato inina o le whamwe moe o le tua. Ina ia maua lona tangata o lana whanau. Le mano lo mai whanata. Ma ti ngā no whengai mai ia. This evening is no question about what happened. Lau whetalenga pa o male tausi. Ia matai ia. Mare pa ior no whaano. E le whai ngō whia e mea whiawhi. Hore nei mai asu. Le wo wai atu rata ia AMANI. Tāro whai. A ole wala au le tua mo oe mau mai tātou ne whiawhi. O lo whamanatu mai atu oe mau. O hārama whainga tāi whengai me tātou. A wini ngalu. A wini ngali atu e, a wini ngali atu au. O lo iai le tua. Whaafan whane atu. Hape nare la ngona le whiawhi. Te ringa. I le whaingo fie i le whiawhi atu o lua. O mau. O tātou mare malama le winga le upo mai. O tātou lo foi I winga fo mai. Ese fo mai. A whai wa esi e fia le winga o le tautala. Iei fo mai lei lato wao ina lua pe toru pe whaia tautanga. Wao ina lato ma o iei lato mai e ma whai nei sau ma waai o tātou mata po whonga. Papitua mo lima. Papitua mo vai te turo. Papitua mo lo fai ai te turo. Ko ala vanga singa se tesi. Ko tau tino rama. Ori ngā wenga le wha tino e rindu mai tai fo mai. O ngā wenga foi lea. Ai si aru ari fo mai. O tātou māsani e netu sā mō hoi. E whai le kone. E te aru wa ai. Nara taimi tau mai o le rua po le tolu, na se rulu po le stofi, o le taimi nā tau ari vai fo mai. A le wala au le whiawhi nei, e le eini a poeme, e le eini anga waa whapitoa, o le wala au, a whai wa e langona le whaingta, a whai wa e langona le mawhatia, se su mai, a fio mai, o le whaatari atu ro wali. Aisea, o ia tali mai o ki ngā, o ia tali mai o tātou mawhitianga. O le nāu o tōwhia whia re tau whamatarina. Tere ngase ua whia māsina, whia tau sanga whātautonia. Ai nofo ma mai atasi la inga, whai tau sanga. E toi fo I lava nā tamago, nā tina, o nā alo. O ai lava, toi maua le malosi alo tō. Ia la whitalenga pa o ma tau si amateia. Peno whāna. O le winga o le mea o tuku. Tusa mai whitalainga o tātou ni. O lewa ta tala mai e Jesu lewa noa mo oe mau mai tātou. Tātou te langona I nai le mata o tia o se ngā luenga whaatino e no tātou ni whaora. O lea lewa whainga ia te oe mau. O lewa ta tala mai le mo foi on tātou lo atu le titu. O ngā luenga whaare leo mā moe. O lo whaatino le tātou. Tāro whai. I le māwhitanga o Morusia. I le malanga o Malimu Rots. Tāro whai la tari. O le pele ia te orua. Tāro whai. O aru ese atu lava. Tukua orua. A le aima se leo ia te orua. A leu wala au mai o tātou ni whaola. A whai o eini whaingta. O ane mawhitianga. O ane tūranga. Ua whainga tā ai.
ona mau ni la ngona fie nete ia tu atu le tātou ni whaola o ia tari mai i o tātou mawhitianga. Rono winga o le tari mai ane tua ia tu oi o tātou mawhitianga e ma whai na tari mai e ana i lau te talo ma lau te talo e ana i lo whatua tua ma lo whatua tua e ana o tātou whatua tari whaunga e kona ngā lunga na nganga pa ia ane ngata lea e ana i lo te tonu ma lo te tonu e ma whai wana wha maana roa le tātou ni whao o e mao i mai ma ngasi ngasi o tātou whenga iai e o lama i le o manu e o lama na mawhitanga o motusia o le ala ma tui tui o le ala whaingitao ia tātou whangu e muem whatua tua e le o tū la fo ina le tua o mua i teimi whaingitao o motusia le mawhitanga le nefi afi le pa ia o le tātou mawhitanga i le whaingo fie pete ane e whaingo fie pe a whai tātou whangu e moe ngā lunga le ngā ngā e musu i ate oi mao whamanatu mai ate oi mao ne ana lea i la nganga nefi afi le o tātou potu mai o tātou mai tātou mai nei tū o le whangu e moe tātou mai whatasi tātou le ainga e tasi o le whanau o e uo me masani tātou atu le tua mawhitianga whea ngai mai rengi atu ko apea ko e le tausi e maisen lo whāra le nefas le ngona mua nā le mwhainga tātou le ngona ina le winga o ngā wenga o sao mia le tātou le o ia whetarai o ai lawa lo mawhi o lo winga e ave umau tātou whawe mo e ia teia e tani mai i whaingata lo tātou whenga i le aso ma le atu le mawhai e o tātou le ngona le winga le ngā wenga whaare le mamoe o ia sao nia mo oe ma o mai tātou mana o lono lua o ngā wenga whaare le mamoe Tuan whamat wha i o atu. O le ngā renga, e le whaingo fi. Tātou te ngā rue, tātou te tamo whai, e nei a tali mai le tui o tātou mawhia. Aisa, le ana lea, o le whapea mai o tāwita, Transalamo. E winga soi fuanga whaanu leo mamoe. O mua le whaiva ua lewa le whengai mai ia. Le ana lea, te ta inga oia e pui inga le rafi maa moe. I whengai o fau, lo tā uai. Le tā ua, o ngā runga wha atino ke risko, ngā runga wha alo leo maa moe. Na sira fia tā vita, o soi fuanga wha alo leo maa moe. E iai taimi le lei ai. E iai taimi wha ane le lei ai. E iai taimi e whainga tā ai. Ale nei salam. Lo fa tau I ma e lo fa tau I ma moe. Piu tatu masani ai. Ai lo fa tau da veo oe mau. Ma so ke riso. Ma veo ma lo ma moe. E ere taimi tatu safari ai. Te fotafo vai tafe le mu. E taimi tatu safari ai. I ato le bangu le ato lot. Dan surai ta vita e avea o io lo mamoe. E ulla me la ngona le fesi. Ono le mutino le lo. Bete yani. O ia sia fia. Na ona tua la mai, mau wale ato to. Ati no le tiu te mai faiva. E pe o ngulu e o ia. La pena ho se nganga me ne fia. Ya tu lua la fitrenga. O mo le tus. Te whaia ngā renga whaere lo mamoe. A wāle maua tō whiri e mui aso. Pere whaingo whi. Te le whaingo whi e atu. Ono le mawhitanga o Mausia. Pere whainto e whaai atu. Tue rangona le leo. O le ase meu sa masani ai. E le whaingaranga tai atu o lua. Pere iani. O le o mo le oti. O Mausia e le mawhitanga pio tani e.
tātou mana tua o le oti. O mamai atu lea o le isi na asanga o sui fong nei. Mamai atu le tino, ma ona i uma e pega na masani ai. Ai whaawa pēr e lo na nganga. Remember, death is just a transition. Although the body ceases to function, the spirit lives on. The evidence of God's care is reflected in Psalm 23, verse 1, where it says, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Jesus Christ is the most revealing evidence that God cares for you and me. Everything he said or did was a living proof of God's care. Rono winga, o la lava se mea le whaia, ta le wha me moe lava, i le pae moe le nganga le atua, e so soani wha mapan whana mai, in taimi o whaita. O Yesu, o le moe mau aia lea, i on tātou whaita ia. O ia le whaatino ngā luenga, na o lava, i le sātou, na toi sukurai mai maro mai, le tuna mau. Wa o e maa mai tātou. Nā whakarainga pa o mai tau se mataia. Ma pere pa ia o ai ngaru. I o tō roto te. Ma whātua tua lea tua. A wa ia su lama na whetalai. Aua, lea tu wale o tō roto. I o tō whātua tua lea tua. Nia whātua tua mai fo ia te. O nei o tō tua mare o. O nei whātua tua mai a te au. E hui lama i noa. Ai, ona la vai. Yo ho te ina nere wana au mai Yesu. Lo na lo li fa o. Wa o ia la va fo mai si. Yesu fa Yesu. Amen. Moli le whafte tele, sunga le tau simtanga wenga, atua tira tufunga, wal mana wanga pa ia, whionga mana tātou tua, ia, e salal mana iol, tātou whamua mua le tua, manatu ua, whala e iai le loto whanonoa, loto malengi, loi matam, lengi, ia, ele, talainga ia so ai niu, tā wha, Nolani. Mesele fiona ia matai e whasenga mana no wha. Ia le kāsia, wō mainga, whaftai. Le upu leola, e ta pena ai whale ngāna i tātou, ia. Tu mau le tua lona lawa vi inga, nei se o whawawau. Mai ia i mua le pisere e tas whaiku lea, a uma le pisere ona atu lo lea i tātou mon mau, singa tu mau le inga, mana no whaalo, ia. Wo fo i mai ya ele ne fiaf a ele isfina peselea tu fata lo fatu ele tina le ainga ya valoanga su a AMANI sa ele fa mo to no mal ne fiaf po naf ya wa le mau sa no mai mo mai sa mo sa le longa ya o fo lo fatu valo da no tina le sa e foi na le langa tumelea ya, tanto me yala, lo fatu, tanto fiafimo el cinama, pa yale ainga, tabayo no le tua fitalai, ia fa ne ina le tua fitalai, o le tua fama fan. Alala mai lan, ta sia fa yipule, fa fta ye le tua, na wa no le ola neas, le lopo to ya utayao, le o fitalai le tua.
se finga foi ya e vinga ile talinga yam tafa mani ina toile ma leiga mana ya ta to mon mau na mo se o lo ya ta to fa nga principle la parang triple S short sweet sharp and avoid repetition ya on ne ta ulis o to sa wo to ta ya man vo ta to ya ai la wa twai man fa ya tuma ya so you ta fa ko le tu di so te ya so fa to ya man no fa en to le ta to inga mo ya on via lo fa fo ne ya bono fa feilo ile sunga tata saminga ya mesela ufinga luenga pa ia le tua o folo fatu fo in fatalo fatu pa ia le kalisia suola sunga le diao o lo fortua ya mesela fo i sunga toilo mal fortua te ulo le kalisia sengo ti akonu ya mesele lo tato kalisia I papakulangei fatalo fofo I wo ma ainga o papa ainga te faifa tu tele mai tu taulang teritonu o lea ua mau o lunga I le manunei fatalo fofa pitoa I sio wainga sio sinai samo sai ele manatu o mai tina peita I wale o tasi le futia mele o fuanga ma fa tanga fo I ale tulanga o walele ia wale mwhai ai ma so tainga whai o maua mai mam ia whawhira ia mai se ausum to whawhi ia me tātou ainga tātou rotu tele se moni maula titi ai le tali e le tele se moni mau a ole I o mai fa la vela I lo fia le tua na o tapenga I fa la fa pene anga ua sama sani no vai ma tu of tangis a inga no loa oni ngalo I ho mai fo ia cha ma tu sa moa ai mau tala o to tau alo ma fo mo pa fila tua o talia o ia le faingo fi talia langa pule le e arti fanga le tua todo su tau sanga e ola yaman pula na le tu umar fa tau to le tu su fu mo tatu ola uia na fa ingta fa tele le tai la pule na e o mai le tani ma tangi fo I se sudio le ai I tai e foi mai ya o fo I o to pule traves ui ai na o fa la vela ve to taval ana pule ale tu e fa ola I ta ese me a mi ai tato le tua o se tala I le atali mama ftang
Se tali I whaaloalo te. Taimi o te ngia I nai tama. Te rei whaalongo se leo. E se upu a te roa la e wai tau tū ngā. A se upu te whaalongo atu po tari mai tau tala e le mwhai. Tangata ho I e tire mūn mātua ai. A tau no ngau tau sira fia Ia upu le atu nu e ai lino whaiwa whiki. Ia. Al mātua mawhtanga mana tari te otari. O se tangata whaaloalo. Awa. Ei hoi taimi e tau si ai o na uso. Aiti. Ia na uto tau le iai ma. I le vā o le tangata matua ma tangata le ki. As tangata e se le alofa tele. As tangata e whai mō. Lala fo ile a leo. Ma fuairi nei e fia. Pafta I atu I mō. Ma inga. I lopo le asao ngā le tari. Au wai are nei a fia fi le tō. Whamalosi mai mai whaalosi tele. Ia maa ua mai sina. Lala le malorosi ai. Walu AMANI ia ai. Le nganga whaafitai. Le i o na su. Whaafitai le atua. Tai le atua. Oi foi na le whaingo fie le tina nei. Ia tala noa le tina. Whaafitai e nisi o whanau o e le i. Ai whaafitai. Walu. Ale ue ilana whanau. O AMANI ia lea. O lava lea mo a mai se le ainga. Ia, e le o se tala I tua. I le vā ma paua lea o le tala. Ia, nasa tae au. Ia fta mui maua le tina ma le tūlanga I. Lo nasa whanau ngai lunga le. Tolsu nei. Ia mea sa o ngai. Ia, paua la mui maua le maua maftanga ma se otari. Ia la whaingatara na. Ere mwhaingatari tama stala. Atu atu le whanau. Ia, mō ni tō muni mau. I'd like to give thanks to our Lord and Savior, Jesus.
on there didn't like it. He told me all secrets. That's why I moved back home. I've been home for the past month so I could be with him. I love my brother so much. Every time we argue, we'll sit there quiet for a minute or two and just start laughing. Then just think why we're arguing in the first place. I'm glad I got to tell you I love you. This is the main reason why I say this. All those times we ever, and you say you love me too, so. Thank you all for you. God is good. All the time. God is good. First, somebody know what is some going on, man. Mangi is a hard case, man. So, I love why I also like. So, he's a real definition of a big brother, man. He puts everyone first, man. I haven't seen it. Yeah, man. Last week, I got a kiki to Amani. I was trying to call him from England. I didn't even say goodbye to him that night. Didn't even hear his voice. Thank God among we are that's what I was for. And but there's somebody more who also among we don't want to also love you so. Hello everyone. Hello everyone from the phone. What we're not far Makafonga. We're mostly the youngest boy and among his youngest brother. Me and Amangi's relationship, he wasn't an affectionate person unless he was drunk. You could never hear him say I love you unless he was drunk. That night, the night he left, he told me he loved me 6 times. And I brushed it off because I thought he was drunk. I'm not going to say anything about our past or what we did, but just a little message. If you have a sibling or someone that you love that you don't really see eye to eye with at this moment, tell them you love them, because you never know when you'll be able to tell them again. Thank you, family. Rainga malato valitu. Papel malu la fia. Ora wa malama. Wa wedi longalin man matu napa. When we found out about Mummy's passing, we were getting ready to go back.
We bought everything he asked for, his shoes, his clothes for his kids. And that morning we were getting ready to buy the butters he asked for the night before. And we got the call, he said he passed. It was hard to hear, didn't think Mum would make it on the plane. But we thank God for his protection over us and for the comfort he's given our family. My relationship with Mangi, it's pretty funny. Our siblings, we show love differently. We don't tell each other that much that we love each other, but we show it by telling each other jokes. Sometimes when we hang out together, we'll joke around, and we'll always end up knocking Balo in the end. She'll end up getting a growling from Mangi as well. And that was just the way we showed love. Mangi was the only one out of my older brothers. If I told him to go, make me a cookie, still make it, even if he complained, he still make it for me because he loved us. And when we were planning during ball season, even though he didn't have enough money, he'd still offer to pay for our stuff. Can't remember when I told him I loved him. I hope that he knew that I loved him before he left. Love you so much. Just grateful for being able to tell you before you left us. My heart breaks for my parents, for my siblings, especially for his kids. Sometimes I'd have to block his number in the weekend, so he'd stop telling me he'd stop asking if we were available to watch his kids, because I know he'd just go and come back on Monday to pick them up. So from my malo le tatori so gary so te whata me whatua i pa i ole awhia o au valo awa, and I am Mangi's younger sister. Mangi was a protective brother. He was a good brother. Every time we'd argue, 5 minutes later I would start laughing because we wouldn't remember why we were arguing in the first place. I didn't get to tell you. That I loved you. That I'm grateful that I can continue to show that love. To your kids. Oh, I'm sorry. I love you, Mangi. And I thank God for everything. I thank God for you. And I thank everyone for being here tonight. Your presence, we are grateful for your presence tonight. Yeah, I love you, Mangi, and I'll see you soon. Thank you. Ia, au ngā se mori mau au neima whanau ka au kawhai se mori mau o sina. Ia whawhtai ke lea I ainga mawo, me se tātou ekalesia, me se nofo whawhawhengai. Ia, ua mau runga I rea so lea tali, whamanuia le tua. Dona minute ia, o ia, nei ainga o tina ia maroanga, o ainga na ia malama. Ia po, so wo poi.
Manungili pungsada to pitulung nei oleh menor salmi me tua le pese pa o mane fanau ta twainga pa fa pe ese se to fi mau. We want to share tribute or respect for AMANI. Opportunity is open to anyone from his family's father's side, mother's side. Please make it so. Hallelujah. Lelei teni umalava lelei tua fatalo foi tata yo saudinga tu la ima tu tala maleava mal faalo alo tawai pa ia le tapu inga sua le foi ngalwe matofi le tua fa pe fo ile malu a fia i tupu mai e la tunu e mese pa ia le kalesia ia fa ta lo fa fo i pa ia la silasi o a inga o wo mau me mai ia le tali ia mtafa aman ia tau mate po oile leo tau tala. O ta fa fi tau. Mai vai lo palo. O sau e fi fa se mo ni mau leta. Le mafutanga fo i maleta li. O tele ngol o se fa ma fan fananga i le uso male to lua ma fa nau ele tau no fiele a venga o lo tau a moina e o la tau au e mi se foi fa nau el te tonu ele to tau fa ma fan fanaina fa nau le tua Faftai ile nganga ile tua ile o mai o fala ve lave ma fitao le am ia le uso o le tala le sa o fa malo si le uso no wa mawarta ele fai ngo fie foi on talia le loto fa mai ma to wai ele me le utupu te vili ma ta u lo u le fie ile itinao dai ele tali tonu lo loto ile me tupu ile tali na mata la noa ma mtafa mani ile si weekend aya so tofia tupu fa la vela boli mauli tama tu sai winga o tama o stangata e fa lo alo teli o e uma la tu te sila fia mani isalato mai tau o se tangata e le la ngona se leo o se tangata e fa alo a o waru fo yes yai ma futa yai ele manofo e ustai matua a o waru tu se vai anel tu lo pa ia o sauninga ma su la o penga o ferwa ya mani mazona so it tono el fa o te alua tu lava e te mafa mi sei tim tafa e tauan sawa mani o suru mele i on sawa ile tonu i mele ma tu te ia o winga fa ngalo ngata ele mafai ona ngalo le atali no wa tu le o to me au da so le weekend le ala isa mo ma tua tu ia tu fale tala mai sa wa man mai so malu kat so wa
O le wa fa muli I fa lo ma ia ma ko lo so fa ba ai lo li ia ma ko ngo fo ia le sa mo ba o ia o fo le ma ba ai fa le ia wa yo ki o mai le ia se me o mai la fe o ma pu o mai la sfaleli le vai an matal no le van matal no o mga ukole kang bepan au ai ko medisi kang le si atola po at foi me tito ma ile ko de kele abriu do ko abla ile ko o medisi ku o ma fa ma vai la u FM ang ki MLS falili sau les falili wa o mai do vai na les falili sau ko ben ko ba ku sau ko tapi ia o le ai la wa la o walue ka penga foi sama ai vai falinga yo que eu que semia pa me le que lo que eu semia como le ya lo como kana le como le ya lo ko ya le eu semia le na le sa mo ma ku ke ni eu sa wa le na la o ma sa le sa fali sa lo ai la kula ma na ba eu sa wa la ia le o fia e naso o fia o le alana o le leta lia ngo fia ilo o le tau mai o le tala ua alu ama o walofa ia se o uso malto se le whana ia o te tati tonu le vene iwa inga o le tapua inga I se mo maupupu e le toia ngā ia a mani nei tala o le ua alu a mani lo te la ngona mai tonu o se fama lo se fama fananga I le uso faftai wo o mai nei fenta ai ua faunga ina so fua maleola ta fa pa o Nolani fase nga duenga le tu wala mafai ai ona tau taliti nga o loti ve mai la apostolo Paulo le kalesia I Efeso be fa ali makeliso lo tato wola ona iloa ai lea o tau whaatasi mai ai le manuia leo mua amani e ta pena mai so tato no foa lo tuteli whata alofo ina I ili tina I Samoa ta mai titi sa matua asili ona whaitama leanga I ali le no mtuan le Samoa ili tupu ai ma leo lai fole nei tama ese le e fai fa pele tina ia valo tama ia lo tele ia maua pe o le tina e mese uso mtua fa fine fa fonga mai Samoa maso se tafa o le tunu ua le mawhai o le pa au mai ia iai fa mafananga le tua talo ia mo AMANI ia maua sona no foanga I le langa ua mua atu I le mea o lo tausinio ia I le au whaatuatua I le ola e whaavau anga le leile atua ia maua le lo tele ma ia iai pele nganga o le atua ia mtawha pa o Nolani ma sina ia mtai a fase ia maise fo I o le whanau amu ia urua walua o I nei tinga aiwa o leo te whaatanta o le asitemi o le au o mai e iei nei whaalawelawe na tupu I pito nuu le tala atu I manu leo na fasi e lau whanau e le lewa te le atu I le au boli na o mai e lua vai aso talu talu na uma o na fasi tuai se whana ai watu ta maiti e wo ma la whana atu le si li ma te whainga luenga e boli ai whaimai e iei le si e wali inana o atu I oto e su e atu lau boli le ta maiti na fasia lau whana e ma tu te le ilo ai na aku e tau atu le ilo tauta tau atu o whapesa tau ai ai loe amo o lau whanau den fasi atu I
Manua mua tiro watali. Tau wha la tu whanma. Ai muri ama. Me la tu tamai tite ingo ya yuru. La tu su tu le wadi ian sia le whana. Te le doli mo. Ka tau I lo muri. O no fo le mo te talo I le tu fafitai. Wale ise me tu. O whano noa ia wa miliu ia la tari. Ia tau ina ia nga lei mai le tua. Ia iai pe whama whanwhananga le tu. Tono tato wa inga e me se foi. Pa ia le kalesia. Le au whenga ruenga tutofia le tu. A walo la tau palawina. Tau ia ina ia manu ia malanga le atali. O a fuin fale tono le atali il mafutanga. Ia tafi malan malanga mtafa. Ia tau fina ngalo. Mau tau wha moe moe. Ia maua sona no fuanga mau ile langi. Whaftai muna vanoa. O sunga tetai. Ia mana malu le. Au finga ruenga. No Yesu. Amen. Talapalava and warm greetings to you all. My name is Neda, and I am AMANI's partner and the mother to our 3 beautiful kids. 6 years ago, I met AMANI, and to sum up the last 6 years in a speech would be here all night. So I'll keep my speech short and simple. Our relationship had its ups and downs, but when you've been through so much with each other, all the bad seems to be the glue that keeps the relationship going. You can't love without a little pain, but if the bond is strong enough to overcome its obstacles, then it's worth fighting for. Sometimes homes aren't 4 walls, it's 2 eyes and a heartbeat. AMANI was my home. I am so blessed that he showed me every version of himself that I will cherish for the rest of my life. We have 3 beautiful kids who look exactly like him. He was a great dad to our kids, and I'm just so sad for our kids that he won't be able to see them grow and thrive. Your presence here tonight is a true testament to the impact he had on all our lives. I will finish off my speech with a Bible verse. Proverbs chapter 31, verse 25. She is clothed in strength and dignity, and she laughs without fear of the future. I thank AMANI for teaching me how to be strong and resilient the last 6 years. There are no goodbyes for us. I love you, AMANI. I'll always love you. Nay have no idea any show. So le ya. Se faina. Ya na sunga pau. Ya smart. Ya.
e lele tu tali uma mo no fa taro fa so fa mon madu Yesu Kristo fa taro fa foi su mai fa fe nei ya pa wele mi so muri mag okay kere muri mag lai ko mo le karesia po ai okay muri mag ko mo ma ko ainga ole rio ka kia o sa fuma kai ka fa au karango fa ka le ai au dusu ole usore fai manga ye on ma ko fali era que fai lanka vali ole pika silango fe ri ala ku yo o fa ku do ke mo fia aman ole aya no va tedi era una aire mo come aire qua vero ma chon se chiara yo ro kamera ki ro kamera ka piango ka mo emeline ai o me fe ku e kalia ya man e es que me aro ro kamera mai e ro pa vale le fi fa pa io aro la mai ro ka vale fa pa e ro ya man de san kupi aro musu ro kinga e ke ro sa ro ko mai ro kinga ka mariero ro ko ka vale so ka mo fa le di na era ku ai wa mangi la ku fa meso ko ro to o sa vo ro uso ale fa o man pa io o la ku ka ma la ku e franca va e ma ka mo venga le io mo ku sa ranca va di ka va di mari o fa ku so ke ri ka mo fa nga mo wa sa ka va le sa da ga le so va abi ka ma ro so non fai va bene, so avere il mauro avere anche io. Io voglio saura. Fa cavolo le pima, perché alfa alwe fusiga iro cavolo, mi so pima pose audi. Algo maro fusiga i cavoli, mai role le pima. Ma pima causa sawa. So come me to, tero. E me ku fa preo. E se se di work cavolo fa alu le va io come fai no fuma sa di se di mai dei e la waru ya pa oe di diwe ngora ka wa pa ibaya na na ano ka maridi ayo sa so pe ka wa no me ya asa sko ngo pa over me kya se va mo le atan no mo mo ka ni di ka se ka se fa la me lo fa yo kira pero me ki kere ro fa la kwaran ko inga mo ku fa ora ka fa me ka ma do kero ide Mua como se calma tá lá sem uma bomba. É só dizer isso. Lá vier cá vai. Ou vai. Tá ali uma hora como vai. É vai vai. Melhor ou vai cuidar. Se ele tá cai era o avião. Ele tá cai olha. Não como mais. O senhor mere o que tem muito mago. Olha vai cá vai ele. É manga olha cuidar. E faz sim o meu pai com essa sawa cá vai. E a uso. E a ngawa ya mo fe kia o ya ngai la ku fa le ya kia ka mi ha o me ya o ya e mang ia ru malanga ya wa mi si o fe le uso yo ma ko fali mo le ro foi para se kala e fai ya nga wa e solo o le riga e fui lua mas ka mo se yud ka mai e o fa kasi e o para me fai ko makoro no ma ke ve ai ora mo fkangamba fiu su ere o mai live mo fkangamba ya uso ya ngawe ya mo ki ngo se ngire ko foi me ko mo fkangamba e ma ngiro maranga a mu yo e wo ya ore tua e ma sa salu ya nga o sai ko mo fkanga kama mai ko mo fkanga de karesia ya ma ngiro maranga uso ya ke pori ne ko kere a mangi e ma fuka ru kinga ya mungiro maranga ya o fongia foi cuore kinga fa mo fanga inga wa for kama ya fa kai mara vangwa fa tat akala nole na iwo ya amani arole ke umi no sa ya mo fa filo ya tu le
So whawhengai, I whapelona o whenauenga. Ia, patalo whatu fo I pa ima manu la fia. Yo. Ia. Ia lo manu mau pupu lava. Ia o kou, o le ngōre uso, AMANI, ai e mākou, o rongai ngō, Europe, o le mamawhatanga lau mana uso e whirauna lua I lava, e kei maki whikai e, kōrero vai aso viro ye. Sorry uso. Yeah. Sorry ama aka ko ya. Yeah, ai. Asa fai la ma plan. Langai nang ma ua sa fai ma waki ma vai. Ya menga ni ma fai ngo ori o yang ai. Ye le ma fai fu sa ia. Ya so se ne la ma fai e fai la valu ngor ke fo. Ya. O ke vidi ele furo I ako vai ko le koko mai kama ko lang al sungot toi yeah the one thing about Oso, he really loves his family, he really loves his parents, his brothers and sisters. Yeah, if I pay for my kongi yeah Mawiro mo lang Oso. I love you forever. Forever us. Pastai. Saluwa. Ja, ik zou die zien. Avisi, só fumando malo, tá ali fora sul. Por isso, te papel com ele, ele dá fenga vinga, papel, ele dá fio, eu. Just want to do a little testimony on my relationship with the Uso. To be honest, I don't know where to start. Me and Wangi's been together from birth. I know my family can testify. It was always me and Uso. I knew every side of him. I knew AMANI, I knew Europe. I also knew Alex too, all the names he had. And you know, it's, for me, it was such a blessing. Those who didn't know how much I looked up to him, he was like my older brother. I tailed him wherever he went. Whatever he did. You know, but despite all the memories, the only thing I want to mention tonight, the AMANI, the I knew, I'm so grateful. This is not a farewell. Growing up, as you guys know, we grew up Christian from a young age. Me and Mangi, we call it the whaolakanga young, you know, and such as life, we go through it, and we start to learn what it's like to live like a Christian, to try and be like Christ. All the personalities he had and all the memories, probably the just leading up to before he went, we just started to talk about God. Mangi started talking about, you know, reconciliating his relationship.
And for me, that means more than all the other personalities, because for me, it also guarantees that this is not a goodbye, this is a see you later. You know, I'm grateful that Mangi accepted Jesus as salvation. So the only thing hard about today and tomorrow is missing the Uso's memories, the legacies. But I'm so grateful for God. Thank you for the salvation and the plan that He has laid ahead for us. I know that one day we're gonna see my Uso again. If there's any other person that you should remember him by, it should be that. You know, Mangi loved his family. He loved his boys, his friends. But Mangi was also a man of God. Despite no one's perfect, but like King David sinned, same way the Uso, he was after God's heart, and that's the true person that I can explain how my Uso was. Just a little encouragement for the family. The kokele, it's just like I said, it's not a farewell, it's a see you soon. From myself, I love you, my Uso will be you again in the future. Right? Nope. Ya. Membuang apa poi payar, loka. Surtu na poile, ia le finga luenga. Ang poileo ay ngalua, bo mai masang. Ya, gula ia ya. Isinga mo mau tiki. Ida kali, kongan. Kapaman. Yo o. Kongan ia tiki yo, nakai leo dia sabai. Ko macai fasenga. Kalau ingo ko kelang cu lama chance. Ya usau mai samo. Ya o se mo mau le usma mafkanga mlakali, por eso. So si kami ako sa ini sila la kuwa amang ang foringa ya pero sa go ya isu ko go may masan aka kuwa miska kupi ki ay siya may sayuma ya la kunga amang ni ko ba ya ko la kuresia su miska kupi lor kalare amang sayuma na ikanya ya ya ang iwinga ngalfa ngal ngakayo la kali Ilai masih foringa eke refia ini kali ya aman, ona foringa pa pedoa ya oleh fia ke rumah. Uya la lesa kupeng mawat. Maria lo kalau yang foringa. Mani ya balau dia ko ya aman iku pa brabi. Le maki samo. Kau ngamakua. Penga mai do man ye. Ya. Ile mo payes ko ingom ka apa. Pasenga ya sao tipoloa o se soangi ko pingi lo kokeli ese awana leli apa ipo iwa wo atenyu mal awele ko ya man ya li pule de po so po so ka ko wala kala ka fanga mai kia o mai mo ka penga o mai amang la ko fan mo le ba o me uma sai ko mo fango o ka puku ya aman ya mai lo la kali wala ka mai non kai mian wai ya ka ko lo ko kel ya nga sui tua ma ola le ona nge tule le ko mani ya wi ma kan pupe nga ya ro ko sa mo le sa pupe ma gria lo palang am kai mo la ngo okay. Ya, nanti leh, swingle leh, leh, apa itu? Religious, yang oleh kalisia, ya, saya pisi mejo yo, leh, si mana yang saya leh, jadi, tu mana foyai macam tu, ya, saya udah pesi, kali, saya no AMANI, ya. Wanta tu somingan nefes manolong sa manoli. Lalu ceri ya mana yang nasi itu ane lungo wow mana ya lele dulu ayo wa ya tu le au ta fa fa pe tu mai le lumal patu tengah tengah yo
tango na lum mi ya belum si kau relax ya halo after ya oleh tanto mata ya memories dari dalam tafa mana yang saya minta tuan for fau buat dia Te ono sa i pe malelo
testimonies. Mol, ele tomi, malol peselia, pai don tato sambil ngalin kayau, tato tim, mai mon pesim. Ya, kalau kau ayu, jangan bawa kasih kat kompetisi. Ayu Maria, ayu Maria. Kasih ayu kat kompetisi.
tai mole. Se o lof. Mo onga. Wala tali. A tangi. Sala di tangi. Le ta fia le anga ti nga tu. Tele i. Tangi mua. No wala au le tua na yo macho. A paulo tengah tahu ya. Kan. Tangi na namun na fanon. Tinga lo fal na ya tali. Oni por pesele lu pesa. Fo mai vai doa. Na le sola ya tero. Awal lo tero. Oh, afa. Mainga. Ina wa tinga ina le mai ya tali iyo tavit ya patsip no foleo le tupo tavita le fulefu masu le fulefu le tu samle tu maleanga pa Israel mana pom total te iwa le tali le tu Maya tu tak vita. Utala noa maya na wauna. Ilo ta vita woki. Yel me utupu lo na te. Ono mai le utama faya tu ta vita. Ia ise me utupu lo te. Maya wauna ta vita. Woki tang. Maria tala tavita. A mai na tu ilunga tavita ma walu. O ta ele tu lau fa malu, fai le ofu. Ma ua ai. O na alu le fale o le tu. Waifo mutapua. He humbly accepted God's will. He prayed and fasted. Unfortunately, his beloved son is gone. By that time, he stood up. He ate, changed his clothes, and went straight to the house of the Lord. He bowed down and worshiped God. Humbly accepted God's will. Mele ta vita au na ya ta vita. La le me wa fa ya ta vita. Sa e ana pongi sa e ta talo ia ola dam tele ya. Ale woti ai e. What's about? Mana ia talata. Ele to sau tama. Ele to fo i mai lo watani. Ai ta to te o ile mea walu yai le tani. O ma pasa. Ele to fo i mai le tani. Alfa moi le planning le tua. We gonna call. Taiao te fia tala no ai le langa falengang male tau tinonga muli lava ai le yoti tamale about his relationship with God. What a powerful testimony before he died. God touched his soul. I will share
let spiritual testimony tomorrow. But tonight, be strong. Singer, be encouraged. Your son is gone. He's not coming back. But one day, you're going to go. Apenatato. Landenade. Tua tenofo ai olo. Down here is not a temporary place for us. It's not a permanent place. It is a temporary place for us. Our money is gone, but one day I will go, and we all go. So be strong, but be prepared to walk through obstacles of life, through death. Death is not the end of God's plan. Death is the ultimate door for each and every one of us to inherit to eternal life. If we accept Jesus to be the Lord and Savior. That is the only way for us all to heaven. That's the reason why the message for us tonight, it is a great invitation for us. We need to respond to Jesus' invitation. For all you have weary and heavy burden, come to Christ. Come to Christ while you have time to receive Christ. He is the way, the truth, and the life. Final message for tonight from AMANI's death. For me, for you, for you. Be prepared tonight, anytime. You never know what is going to happen in your life the next 5 minutes. But if we're going to die tonight without Christ in our life, the question, where would you be? Where will you spend your eternity? As the Bible says, there are 2 final destinations, either heaven or hell. Challenge from AMANI's family service for Pt2 and for every one of us. Repent from our sin. Prepare our soul to eternal life. Jesus said, come to me. I will give you rest for your soul. If you die, body go to earth, but the soul must be saved for eternal life. That's the message. It's a word of encouragement. As Reverend Fatu Tia Tukunga inform us tonight from the word of God. Come to Jesus. Receive and accept him while we have time. Be strong and be courageous. Church, families, friends, and all who are gathering tonight. Finally, thank you so much for coming to be with us to celebrate the life of our beloved son, Mata'afa Aman. May God bless you all abundantly, both physically, socially, and spiritually. We conclude our service with this final song. Go to your worship team. Alala pelam, ala fai winal tanto sa ming faftai.
lava tingari tueleu. Wala mana ia vai ser lo fai a Deus. Tawana ta fa pe fanono. Etiba ya lava. Tatawan. Wala mana ia fesilingia se tasi le finangalo. Don't ever question God's will, because our God is sovereign. This last song to finish and conclude AMANI's friendships.
tātou se talo, toi mori atu whaftai. Lo tō wafi o mai ne fiafi o mau lunga i laso. O ki tātou a tali i a tā whaamani. Bese lau whaingan wenga, whaambi o tele le tua. Ala whaiwina tātou talo, ya, tua tu lea whatalenga. Ya mta wha. Close your eyes, let us pray. Mai ale sauninga wha le ainga. Mātou whaftainga ngpa ia. O e sa e whātau taia le nea fiafi. O le a fiafi o le loto tina. Fiafi o le whano noa ma le loi mata e maring. E o lava. Ia te o Yesu sa e tu tulu lava. Sa e tangi. E whaftai le tua whama fan. Mai a le loto tele. Whama e a whaiu ina ai le nea fiafi. E ala le mātou ma futatu ia te oe. O mātou whaftai tele a nganga pa ia. O le whama fanensi. Tu malo vinga, tu malo whatawa. Mātou talo lava, whama ngalo le atari ia amai. Uia ina ua ia le langona. Aia whapena na yo mātou a ingana lua. E iai lau whamanga long whaftai. Se au, tau momoli mai lau o fiong. O le wala au o le alofa. Ina ia sa ili atu ia taoi. Manuele ia o mai le oti peia le atari ia amai. Whangu lea, ma whamanatu. Ala lea moni le poto e sili lava. E alu ili fale o iai le tau whaitangi aue. Na lo le alu ili fale o iai le fifi. Mātou talo whaamanuia tele mai. Poto patonga nei. Ia iai le mawhanwhana iai. Manuia tele i latou. Leo whinga luenga tofi le tua mawhantu. Whawau lau whaunga ma lau whamaniang. Pinatu nei pō, la mātou taape. Tuli lo ina i mātou lo file mu. Mātou talo foi. Te sauninga o le tali mo le aso ataia. O mai se tau le lei. Mātou whaatino ai. Mana tua lava ma le lofa. Siona tina, krema, e a walo anga, su a amani. Manisi o whanau. Ua le pa au mai le neas. Whama sem, whama whan. Whaloto tele atu, ia i lato. Ia ai mai se, a inga na lua. Mātou talo lea. Tele sovi inga i mea mātou te whai. Tu mau mātou whatawa. Ono o e ke riso. Le au le kalesia, ua mātou wole. Mawala aua tuai nei. Amen. Na te lea o le tūwhare ananga, o le tūwhare tino. Le ia le whatawā e whare inga se ananga whaktai. O te tai o whaia lau whaingaruenga. Si uku whala e iaua si whamana si au o ngaruenga tau a maka. O wā le asu kioskia o le atari, e usu ko te tonani. I tau ia la ia longo maria i kongo le atua. Au ko mori mai toma tau ai tātou au tātou iai i neina lorangi le tumau au turai mai wharuaro pa ia lau whaingaruenga le au kia o woma e masanu tātou maputa nei a tiapu leo tāpereina le kalesia ina i kuki ma whanwhana o le a tiapu ia o tātou malolo wai lea tātou te lau whaingaruenga ia sumai konei Papa novo o tau mai tina matua matava matua ya malosi o tatu matanga leo wa manol pari e papu de baba sino de tatu pa ma ya ya o sama tu tala le de munu kerenga tai mo to ya le ta tai ya Ela Sari tinha algo mais sobre tudo por a milícia o mulher tudo não sabe o na ainda o chance o problema que o mulher tem
ia la singa la fiong konti ya sai me ya mon mena tu na yang tak tu bot oleh saminga tayau ya oleh lanai ba me foi oleh faliva foi ya anak tak oleh 10 tahun tak tu oleh ya mali nai nai pepal na tato proklami a flavor ya surudor tu ma ya mali presse me fei tato ta maftanga o nei re sumai tayau tato ma tai to ya so tato tali ya on sa me lava amol mole ya sei Tengah venga leo na un tato la ia tulea bon
Ano pa? Kaya na. May...
Thank you. Hungry? You need a high heel to get her leg. You need to go with mom because take this one. Yeah, take this one as well. babe, go. Come on, yeah. I'm saying, come on,
Oh.
잘했어.